go nnile le boferefere jo bo kwa godimo ka nako ya ditlhatlhobo tsa meteriki. Ke barutwana ba feta 9,000 ba ba kwadileng ditlhatlhobo. Go begilwe boferefere le ditsietso tse di farologaneng go tswa go maphata a le 4 a bolaodi ba ditlhatlhobo. Kwa ntle ga barutwana ba ba neng ba tsweletsa boferefere jo, Umalusi ya re tsietso le boferefere jo bo diragetseng bo ne bo sa ba sitise go ka golola dipholo. The irregularities identified during the writing and marking of the examinations were not systemic and therefore did not compromise the overall credibility and integrity of the November 2022 National Senior Certificate Examinations administered by the South African Comprehensive Assessment Institute. Re sa le fo setheo se se netefatsang boleng ba ditlhatlhobo sorala maikarabelo a phoso e diragetseng mo pampiring ya bobedi ya mathematics. Potso ya bosupa mo lekwalo tlhatlhobong la trigonometry e tlogetse barutwana ka ketsaetsego jaaka ba reteletswe ke go e araba. No marks were allocated to question 5.1, 7 marks, thereby reducing the total of 150 marks by 7 marks to 143 marks for all candidates. All candidates were marked out of a total of 143, and the marks achieved by the candidates were converted to a mark of 150 marks through a scaling process. Such errors cannot be justified and are therefore regrettable. Umalusi wishes to apologize profusely for these errors in question papers. Dipholo tsa metriki tsa class of 2022 di tla itsisiwe ke tona ya thuto ya motheo ka la bona tlhola malatsi a le 19 kgweding eno ya Ferikgong.